SABC 1 Mzansi for sure kusihla kumsombuluko mangibingelela nabenkosi zoqaphela mbukethu umi kanjani umhlahlo wakho isimo sezulu obhenje lapha kwaZulu Natal limboze ngamafu ngempela izulu kusela lapha kuPhoteza beto fika lapha eEast London Gauteng udouble fanele limboze ngamafu izulu ngamathuba esivulo ozowalindela ke mbukeli njengoba ngikhoma nawe nje kusihla kusela lapha eMthathu kufika lapha kwaZulu Natal Gauteng Mpumalanga nakwezinye ingxenye esikhona lapha koMahikeng nako Vryburg sasa mbukezo qhubana limboze ngamafu izulu masuka nje lapha kuPhoteza beto manjalo kufika lapha koEast London eBhayi amanjalo kufika lapha kwaZulu Natal namaphethelo Gauteng kanjalo nakhona lapha edipopo ipaduze kungizibike ekhatha sekuseni makhona lapha endaweni esiphakeme eMthatha nakwaZulu Natal amathuba esivula ngathina ozowalindela endaweni ekhona lapha eMpumalanga akuye lapha no30% South African Weather Service bakhipha isixwayiso somlilo wamadlela endaweni esikhona lapha no-Appington iphumile ngenhlamvelanga makhona lapha ku-Cape Town amanjalo kufika lapha ku-Vustile nakuGugulethu naku-Springbok obheke ukuthi ami kanjani amazinga akho kushisa mbukele kusihlwa kwaZulu Natal imbukela amazinga okushisa azobe nguye lapha u13 suke lapha ngempela u20 kusihlwa obheke emelo anguye lapha u12 zobe usuqaphela amakhona lapha eGauteng anguye u15 suke lapha u16 zobe usuqaphela mbukelo khona lapha eMthatha manje kufika lapha endaweni esikhona lapha koKobana koPhoteza bethu amazinga akho kushisa phakathi kwakhe lapha u11 suke lapha u15 iba khona lapha eCape Town amazinga akho kushisa kusihlwa anguye lapha ngempela u12 zobe usuqaphela ke kusasa intlamvelanga masiphakeme uthi amazinga akho kushisa ngempela akhipha inhlanzi emanzini kakhulu azimakhona lapha ku-Appington bozise phela South African Weather Service bakhipha isixwayiso somlilo wamadlela kulezo ndawo kwaZulu Natal imbukelo izobe shisela emafini ngaye lapha u28 sekuye lapha u30 emelo azobe pholile amazinga okushisa khumbula phela mbukelo ukuthi limboze ngamafu namazinga esivula ngathina ozowalindela kuye lapha u30% ingakubona amazinga okushisa kuye lapha u24 Gauteng namaphethelo anguye lapha u27 no28 bakhona phela ipompo amazinga akho kushisa kuye lapha u29 naye lapha u30 kapha kodwa anguye lapha u29 mina ngithi kini nonke emakhaya inkosi Thelimusa ngithatha intambo ngizibuyeke lapha kucebisa